Niyazi ukuthi lo mntana ngimkhulise kanzima kanjani? Angi-understand. Anazi anithi. So why nithi ngehlisa umoya? Lo mntana umithi. Wow end up akhipha isisu. Mina ngalesikhathi ngimkhapha esikoleni. Uyazi ukuthi lo mntana lo ngimkhulise kanzima ubaba bakhe amshiyile. Ngilibele ngibhizi ngithengisa ama-anyanisi la ngaphandle. Manje wena uzongitshela ukuthi ngehlisa umoya ngazongidina nani? Woza kimi, woza la ngathi. Woza la. Ngithoyela kabi ngusesikoleni ngemali yami. Wena uyahamba uyovula abafana amathanga. Yini yona leyo? Kiva City ene ke tsa 30 years so ke ba pregnant ha ke ba pregnant ka ba ga mshimane a hanempa ka be ke qina ke etsa abortion manje ulale nalo mfana ayo vele waba pregnant same time and ubona ukuthi WhatsApp ubeka iphiki sisi lo mfana wasiphika wasiphika so wena ubona ngcono ukuthi usikhuphe lesisi Molweni mandisibulisela lapho kunonke emakhaya lami igama ningu LAVAWS pronounce lovers inkomkane abantu aziyo banibiza ngo Mr Nzokulight umshanami well guys namhlanje sibhalele ngusisi lana sisi uthune inxaka ekhoyo uqhela usibona lapha enkundleni zethu sokuxhumana wathi Mr Lovers bengicela nifike lana nami ngoba nginesikhondla sendaba nje engathanda ukuthi ngiyosixelela uma kunento eyenzeka sathi ungawari wena sisomdala mangabe siyasithola isikhathi so shy around lapho sofika sibone ukuthi singakuncedisa kanjani so here we are namhlanje siswami unjani Sikhona njani papa? Ngiyaphila nami sisomdala. Bengicela nje ukuthi siswami uzintroduce ukuthi igama ubani kwaye ke why usibhalele namhlanje la si Joseph Bioscope. Ka lebitso ke Lerato. The reason why ke ngoletse Joseph Bioscope Kiva City ene ke tsa 30 years so ke ba pregnant ene me wa ka hatsi because of otsa ke le virgin. So ho betsala hore ha ke ba pregnant ka ba ga mshimane a hanempa ka be ke qina ke etsa abortion so ka qala ka bana ditoro tse snacks then ke tla kopa advice ho me o mo so anjetsa ga ke tlamile ke hlatswe ke jetse batswadi wait sisi understand kakuhle ukuthi wena bewumuntu ohamba into zamatshitshi ngoba uyitshitshi manje uyithole solala nomfana and usase varsity manje ulale nalo mfana ayo vele waba pregnant same time and ubona ukuthi WhatsApp ubeka iphiki sisi lo mfana wasiphika wasiphika so wena ubona ngcono ukuthi usikhuphe lesisi and manje seyicaka lento because iyafika nasemaphupheni and so uthole advice ukuthi wena kumele uhlanjwe ukhuphe lesinyama kona vele kuzomela uhlambe wena sisomdala no the time ulala nalo mfana siswami beke ukuthi benithandana okanye because i risk serious leno ithathile and manje uyabona ukuthi isikumoshela wena impilo and uyasho ukuthi this is your final year and affect leyo nto mentally academically because manje you can't focus uyabona une-stress zalento yenza so benisathandana nomfana uyenze lento willingly or mhlambe uke wakuforce ne re ratana azanga force hang force and so una how many years manje ne-20 ne-20 mhlawumbe uzibone so umdala ukuthi so ungakwazi ukuthi wenze into zabantu abadala kodwa bese kushiyeke nje unyaka oyi1 nona ukuthi uthole uyenze ube yi21st yakho uyabona and manje ngiyacabanga ukuthi umzali uphoxekile wena siswami because bekacabanga ukuthi nawe uzozichinja ukhule usebenze ngoba usevarsity kanjeni uyabona na ukwazi ukuyiphusha elifeini Mr Jones yabona lena inkinga yami because manje akusiyena kuphela usisi and khona nombukelo sibukele njengamanje I'm sure naye othole manje sekamoshekelele ifuture uyabona yaza ngazi ukuthi ngithini ngoba ngiyabona ukuthi kulahleka ifuture kahle ngawane nje kuphela bekumele nje ukuthi at least ayizibambe for that thing ukuthi uqede esikolweni and umfana ubalekile ubekasiphika futhi lesisi manje naku ke futhi le kumzali uyabona umzali sophoxekile kufanele sikhulume nomzali manje simxolisele egcineni kufuna ukuthi amxolele and manje yazi king yami into eyona engivisa ubhlungu kakhulu umama uphoxeke ukuthi ingane yami ngiyazi ihamba amachiji esika manje seka breakile leyo virginity okwakuqala okwesibini ube pregnant okwesithathu uyikhuphile lengane yayibona ke la inkinga khona semabhadi wodwa ukukhipha ingane mina siswama
angazi ukuthi sizothini but ngiyacala ukuthi uyadinga nokugezwa ngokwesintu Usho vele. yeah after ubona umama nje simcele kahle umama hamba ayogezwa azokwazi umntwana ukubuyela abe right. No ithi singamoshi ixesha no because khona la isiphuthumela khona nje masiqhibo le case yakho. Uthe usiya ngakuphi because ngikustophela na before siyofika. Ke man fela. Oh khona la. Yeah. Oh I know asaphi my lord Mr Plexin no asibangenene no nasisama sikujudge thina la ku Jozi Bescope asijajani yabo senza konke okusemandleni ukuthi ngiyazi ukuthi umzali uphoxekile vele kuloko umphoxile no and ngiyacabanga ukuthi we all deserve second chance because what if kwenzeka iphutha the time usenze iabortion wayithola ukuthi so uthatha nomphefumulo wakho yabo yeah so ngiyacela nokuthi hopefully kuba isifundo lokho kuwena uyayibo and lobo mntombi bakho ngiyacabanga ukuthi buyigolide kuwena wena sisi wami uyabona and maso uzovumela umfana nje ethatha igolide because bayakhohlisana abafana ngiyazi ukuthi khona umuntu oyintombazana ongibukele njengamanje mbukelo wami ngiyacela ukuthi ungavele uthatheke nje ngoba bayakhohlisana abafana and most of the time bayabaleka ingane zabo umuntu ekumithise evele ethakayazi lengane uyabona manje sisi wami she's going through a lot eyedwa after the abortion trauma yonke leyo nto and uyedwa kuyo yonke lento ngiyacela ukuthi nawe umuntu umfunde eqala ube sure ukuthi lo muntu lona engimnikeza igolide lami is you gonna be with me forever empilweni yabo because abantu bayachinja wena sisami uyangithola so ngiyacabanga ukuthi kube isifundo lokho kuwena esikhulu kakhulu wena mntasekhaya abe nesibindi uyabona sokuthi ufuna ukuqondana nomzali wakhe kahle manje siyangena ngithi sisachubeka siyalena nasisami sizokwenza konke kusemandleni nona I don't wanna lie to you akuvuleke okay I know uzofuna ukuhlala nje la elangeni nona hey yeah isitulo my lord ngasijabulela ngiyabonga hey sizohlalelana ke hey okay guys ngoba niyabona sahleli lana silindile ngisalinde usisi ukuthi sicelele uma asifuna ukuthi simqoke sekabona nje sesinokha ngama camera and kwake ngoba usisi ngwalana ekhaya yabo thank you so much ngisakhuluma nama okay ngiyabonga mina hey ngoba bengisasho guys ukuthi lezi zinto lezi ngiyazi kunomzali that's ofeel ama pain obukele le video njengamanje uyasho ukuthi bantwana bami kube niyazi izinto esizenziwa ngabantwana sibazala emhlabeni sixelele ukuthi bazoba ne future eqhakazile kusasa eqhakazile kodwa into abaza nazo lana is either uze pregnant or uza seka into nje yabona so ngiyanicela nani mani intsha especially abantu that are 20s nama 18-year-old 16-year-old these days impilo ingcolile abantu abadala kuyabonakala ukuthi kuseyinsukwini zokugcina manyani because ngeke umntana omncinci sekayazi indoda kodwa una 14 years of age omunye una 16 omunye una 12 thola umntana omncinci upregnant kodwa una 17 years old lento bebizwa ngesex ukulalana is a very spiritual thing ungalala nomfana kanti umfana mhlawumbe unamabhadi unento nazo ezokushiyela wena leyo nto kuwena ngoba nilele yabona when abantu mabelala boyithu bashare ama connection kushuthi idlozi lakho nedlozi nalowo muntu asuke ehlangane lawo madlozi and uthola ukuthi mhlawumbe omunye umuntu uyayigulela o mhlawumbe usebenzisa umuthi thizeni leyo nto seza kushiyela lapho kuwena ubone usemusha kodwa into zakho asihlangani is because of into wayithatha la wayithatha khona uyithatha emntwini uyabona so ngiyacela ukuthi nangu Mr Joseph my leader sanibona umuntu omdala yebo sanibona ngiyaphila ngiyexolisa umuntu omdala uma ngicela ukuthi ngihlale phansi bengixolisa manje umuntu omdala yiko bengicela itulo cause ngiyabona ukuthi ngeke ngize ngimele uma sorry mama igama nguLavas from Jozi Bescope ngathi Mr Jones bese kubeke kancinci sithombeni sihlelo nje manje sihamba sinceda abantu yabo so umuntu maye nenkinga uyesibhalele lana ku Jozi Bescope sibe sesincedisana naye yabona besibhalele ngumntana wakho ma oLerato lana yabo uthi kunento nje engathanda ukuthi umzali yazi so uyawacela thina ukuthi sizomnceda yabo sikwazise loludaba Lerato bengisacela ukuthi ningabe mde umchazele umzali ukuthi wayiselana namhlanje siyiJozi Bescope
Mama, ke ne ke kopa ska kwata. Akere wa tseba hore ke ya matjetjeng a kgwedi fela. And so ngiyakwazi lokho. Man, ke kopa Awusafuna ukuhamba amajiji? Ma ke entse pause ke kopa o tlhalosetsa ganto go tsetseng. Hlalisa ke batla utla. Ma ke la qeteletse ke roba le moshemane. Angizwanga. ehlisa umoya Uyenzeni? ehlisa umoya Kopa tlhalosetsa go tsetseng. Ulale nomfana wena. ehlisa umoya manje Uthini lo mntwana kimi? Ensukeni ngibona nalo mntwana uthi kwenzakalani? ehlisa umoya ngiyacela Tlhalosetsa go tsala eng. Hlalusa. Ke qineka ba ka pregnant. Waphinda wamitha bathi lo mntwana sukeni. Uthi kwenzakalani? Uthi kwenzakalani? ehlisa umoya Wamitha. mama ngiyacela mama ngicela ehlisa umoya Umithile. mama siyacela Siphi isisu sakhona siphi? Ngicela nisukeni tu. Ngifuna ukubona lo mntwana ukuthi kwenzakalani ngaye. Okay, yehlisa umoya, Uthini? mama. Lo mntwana ngikusa esikoleni ukuthi uhambe uyafunda wena uvula amathanga, uvulela abafana. ehlisa umoya mama. Uxolisa yini uyaxolisayo? mama ngiyaxolisa ngiyazi ukuthi akukho easy Hayi lo mntwana uyangijwayela woza kimi woza la ngathi woza la Mama, ngijwayela kabi ngusesikoleni ngemali yami wena uyahamba uyovula abafana amathanga yini yona leyo ngibuya kude kabi nalo mntwana ngimkhulisa ngiyi1 yena uyahamba uyenza ubufebe la yenza khona maye uwetha lokumitha akunamoya ngizowehlisa la nani ngiyekela akunamoya ngizowehlisa la lo mntwana ngimkhulisa kanzima ehlisa umoya mntu omdala mama ngiyacela ngehlisa umoya wani mama ngiyacela niyazi ukuthi lo mntwana ngimkhulise kanzima kanjani ngiya-understand anaza nithi asazi so why nithi ngehlisa umoya Okay, hayi ningazongidina nani aningalinga nizongidina ngicela sikhulume hayi sikhuluma yini into esiyikhulumayo lo mntwana umithi mina ngalesikhathi ngimkhapha esikoleni uyazi ukuthi lo mntwana lo ngimkhulise kanzima ubabakhe amshiyile ngilibele ngibhizi ngithengisa ama-anyanisi la ngaphandle manje wena uzongitshela ukuthi ngehlisa umoya ningazongidina nani wrong vele yabo le senzo senzile le rato ngimtshelile nami endleleni ukuthi le rato i-wrong and umzali kungaba nzima ukuthi accepte lento lena and vele une-right umzali ukuthi so manje nithi ngiyisolve ngani lento lena izongitshela ngalezi ungilethela amakhamera qala ngenzeni ngamakhamera ngikuphi umuntu omdala ukuthi nje ufuna ukugeza manje angithi yazi ukuthi wenza uzogezisa ubani ngoba nomfana ubalekile nesisi somntana ubalekile angithi usikhiphile sisi wena unesibindi mntana ndini ngathi angikhulisanga ngendlela e-right khona manje uzokhipha umntana Kopa ungithuse ma. Kopa ungithuse ke a tsba ka ke msetse kopa ungithuse hore ke ke uthuse kang ngoba nitshelete ifeletse kupatala sikolo kuthusa kang ngiya-understand umuntu omdala ngithi inkinga isekutheni kumele geze manje ageze uzogeziswa ngani uphi umfana wakhona uphi umfana ma ukhona. Kodwa uphikile sisi. yazi lo mntana lona ngizothini kubo mama abahambisa amatshitshi ngizothini kulabantu abomakhelwane bona ngizothini kathi ngibhekisa ngabantu khona manje siyaxolisa umuntu omdala akunathwarelo lani ikusokupayo lana uyayibona into engifake kuyo manje Rikato uyayibona into engifake kuyo Rikato na uyayibona hayi so nizongitshela ngeinkinga vele inkinga ingaka ngithini manje ngenzeni and then uthi bathini labantu laba bazoyenzani sifuna ukuncedisa nathi la singancedisa Ngani? nethi umntwana Ngani? mayangaba ngani nepeace i-community nizothini ngizoncedisa community ukuthi bangikhulume kabi ngithini no umuntu omdala yazi asikho lana ngoba sithi siyayisupporta lento sithi u-right wenza into e-right Nizothini? it's just that uthe usabile ukuthi ezokuxelela ngokwakhe akasama ehamba nani so ucele thina ukuthi umzali ezoyazi nalento hayi And- Rikato uyayibona into engifaka kuzo uyazibona izinto engifaka kuzo akuna yazi ungathi thafale uyazi ukuthi babakho wakushiya unjani wena uyazi ukuthi babakho washiya ungakwazi nithi ungenesicathulo ungenaphenda ibra ugonke ugqokiswa yimi wena yapho wenzani kimi owaphi yena lo mfana loyo owaphi lo mfana Rikato ngiyakubuza ngikhuluma nawe ngiyaxolisa umuntu omdala ngiyacela ma cause manje ngicela singahlala ke phansi sizokwazi ukuthi sibe nesixazululo masale situation yayibona ma cause inkinga lena uyangihlanyisa lo mntana uyangihlanyisa yazi abantwana sometimes bendimxelela nami la endleleni ngisho ngithi yabona esokushiya kanje unyaka oyi1 ukuthi ube ne21 uyabona ngithi singimplanele something khona manje sengizoyenzela umfazi omdala ongaka
yazi Yo ngato yazi wangenza yazini wangenza mntwana ndini. Why uzinje mara? No ma angithi uyenzile yena idamage ngiya-understand futhi ngoba bengisisho ukuthi angisho ukuthi u-right kule situation kule nto oyenzile. Uyebo urongo vele mzali kodwa into esengicabanga manje mama cause ukubeka sichazela lana ethi unokuphupha amaphupha amabi yabo into efana nale so leyo nto yam affect so uye waya komnye umama wamxelela umama wabantu ukuthi no it's because of ileyo ngane leyo yabo so kuzomela ugeze ukhuphe isinyama engakwazi ukuthi mhlawumbe uma ufuna umuntu othandazayo whatever but just ezohlanjwa nje and ngeke uzukhokhe for lokho mzali. Yo angizazi nalezo zinyanga mina ngizihambi nokuzihamba izinyanga angizazi. Angizazi. Uyazazi wena? No akazazi ma ngithi thina la ku Jozi Bioscope showini sinazo thina abantu esisebenzisana nabo. Esingakwazi ukuthi ngiphathisa ikhanda yazi. Sicelo yiwa. Ungiphathisa ikhanda. Kuni ngizothini kini? Uyazi kahle ukuthi kini abazange bangifune nokungifuna. Khona manje bengithi ngizamela ilife e-right wena uyenzani uyazibona na izinto ongifake kuzo. Sorry ma. Yo hey ngifakile intweni. So kuzoba into yanini yona leyo? No noba yini mzali wena mawusho ukuthi uyavuma. Namanje ukusasa. Singayenza nabakusasa mayingabe wena uyavuma. Singakuzama ukufonela someone yabona. Khona manje kubo bazothini? Ngithathe kubo khabo bani? Kuse Free State kubo. La uzalwa khona wena? Mina ngibuye eNatal. Khabo baba? Khabo babakhe kuse Free State. Mina ngibuye eNatal. Bebengangifuni nokungifuna and naye uyazi. Bathi ngiye umntana ngizomenzisa namashangani ini nani. Bheka manje uyangidisappointa yena kuqala. Sengivela nasema TVini. Ngoba kwenze njani? Rikato yini? Siyaxolisa maya. Yo, wenza iphutha kakhulu. Yo hayi lo mntana lona. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe usifundile isifundo kuyo yonke le situation. Kuzomsiza. Yayibona. Kubazakela kusahle ngiphida ngilende lesini. Kuzokusiza nakho lokho ngoba angikuthumanga esikoleni ukuthi uyodlala nabafana. No asiyaxolisa bathina nje besikuzele lama ukuthi sisodlulisa nje lo myalezo and sibone nokuthi singancedisa kanjani enganeni ngoba besisho ukuthi uzoyidinga ne-therapy ma ukuthi esimo for i-counseling ngoba ngiyacabanga ukuthi une trauma for yonke leyo. Uzwa nje yonke lento leyo iyafuneka. Kumele enziwe yimi. No hayi sizokuncedisa thina mayingabe kukhona la kumele sibhatale yeka amandla wamangaka nokukuthemba kwami mayingabe kumele khona la sibhatala khona sizokuncedisa Mr. Mayikuthe ngicela usizame ukufonela naba yaphi inyanga ekhona yabo esingakwazi at least sithi sisuka lana sisuke sinento ebambekayo mangiyeza kunina ne nisafuna nje Hey guys ngiyabona sizamile ukukhuluma noma ngoba bengishilo nakhona ukuthi vele it's not gonna be easy ngoba uyabona uma ukwatile and it's not an easy akukho lula nje ukuthi vele iaccept le situation ngapha umntana wakhe ngoba ziningi lezi zinto zenzile ngapha abortion ngapha akasekho itshitshi ngapha uyayibona nje into enithi and kumzali ukuthi eze accept lento lena it's not easy so ngiyacela ke mbukelo wami ngoba into esoyenza somtholele sazama ukufona Mr. Jones ezama ukufonela inyanga engaba khona kwamanje sibone ukuthi singamncedisa kanjani uma kuyo yonke naye usisi somthatha for i-counseling yabo ukuthi simfundise ngiyacabanga ukuthi lento I'm sure im-affectile naye uyayibona throughout this whole situation so mangabe unenkinga naye mbukela lapha emakhaya ungalibali tusibhalele on Jozi Bioscope tosiwodosere ungalibali nokuthi sifollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook yonke indawo we are Jozi Bioscope ungalibali ke mbukelo wami ngikuthandayo ukuthi ucofa usubscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakubanye abantu abadinga usizo la ku Jozi Bioscope kodwa bengazi ukuthi bangasifumana kanjani ngiyakuthanda ke mbukelo wami as always I'll see you on the next episode. How tough!